Halo guys, selamat sore. Jadi kali ini kita mau nyoret gabungan bersama teman-teman di Makassar. Lagi rame guys. Tanya kok siapa punya korek hilang? Iya, apa? Saya. Cari Hendri pengen. Jangan lupa ikut terus. Oke, rame cok. Ayo kita gaspol guys. Terus. Rame guys ya. Nah, ayam guys. Ambil video aja.
Uh-oh. Nah, parah guys, bro. Motornya jelas di tempat seberang guys. Nah, kita lampu merah lagi. Kita mau ke sini dulu guys. Dia. Selamat sore.
Gas, gas, weh, gas. Gas, gas. Gas. Yo. Yo. Maghrib nih. Ya udah mau aku pakai. Ya. Ya. Gas nih apa nih bikin sini maghrib nih. Sambil kanan kita jalan bawa motor. Tremor kita rata. Sebegini apa ya? Video. Oke. Video nana di pinggir. Ambil guys. Gas yuk. Gas mik apa om? Iya maghrib nih. Masalahnya udah pulang sana yang bilang enggak. Siapa? Oh biar balik ngonten balik dulu. Ada ke photoshoot.